kasih cerita, ada schedule awal bulan apa yang kita selesaikan, pertengahan bulan apa yang kita selesaikan, akhir bulan apa yang harus kita selesaikan, sehingga laporan kita nyaman, tidak ada korban-korban yang B merupakan dua yang mendengar kepala asing teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada perubahan ke depan. Nanti tidak harus nah itu dengan mengenal يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من العاملين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المجاهدين